ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanam ko raw. Nakasukat ka. Inak agbijaw ang kail. Sumurot ka? Sa dinaw. Hindi bangir abantay ang kail. Ay na, talaga day tante pakakumikumam ita. Saan kan ngagbarbartag? Unang kail. Sanain. Agbidyo ak man kit di iti upload ka. Ay, sige. Ngim umayak man makikapitan na ibos ti kape mi kanian time. Ay kat, ala agkapi kalat tanang kail. Kaburburak tay danom jay tirmaos. At damatan kapi jay lamisaan. At dapay gatas ken asukar ijay. At dapay tinapay. Ay, mayat ah. Ala, ingkag kapain. Tay saganak man dagiti itugot kaw nga agmisyawn. Ay, sige man. Nakpagkape. Anya nga dagita nakasupat. Groceries ken bagas ang kail. Ay, nagiwaras ka iti groceries? Una, mala, intayawn. Kuyugon na. Ngam no di mo kayat, agbatikan. Nilangan violet tin nakayapan. Ay, umayak ah. Sakpay lang ti surot mo. Awan lakit, violet ti kadwam. Katuan mat tamakatulong mat kanyak. Sa nakasken ka, Na. ngagpauba ka pa mabanog ka. Sa nabalita na pigsa ka amang uba. Intaki di agbidyo nga rudin. Marikwanan, saan ka din nga imay dito tersenam ni Enteng? Saan mat? Apay ka day? When tadyak meten nasiputan arimwar, ibaon ko kumapay agumatang iti kape ken asukar, angem awan meten. Iso asya kun ati imay ditoy. Saan mat ngayon may dito tersinak, maray? Ha? Ni Enteng met jay nakalugan iti tricycle ni Kwarog. Amukon. Amangan no mapandamanin agbidyo. Ay, una yan ni Enteng. Simurot manan ka ni Kwarog nga agvidyaw. Kat bay amlat ta? Sana bali ta agin enjoyment ni Kapitan. Sa bagay. Hanggang di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita masimurot ka ni Kwarog. Ay, nasurutan matan ni Kwarog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan nga agbarbartag? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita, nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam, saanan nga agbarbartag. Wan, katsyak, kas laliw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabong, i-video, kas jay laang. Katun oray siyak paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras, ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day ito video ni Kwaraw, tuyang. Jay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak Sinublat ni Kwarog tay baklay tila kay akayaw. Sana intulod iti kalapaw. Agiraman day ta, i-video na pa'y. Tapno laing adda ipos na. Katun kita man kat ado tinagbuya. At dapay nang tad iti star. Ay, adula aming aramidin ni Kwaraw. Apay no aramidum man. Tapno adda pa ka kumikumam. Makumiko makijibangkag. Mawan oras ko kada kita. O di agbidyo kay bangkag. Kadwam tanwang mau. Adula aming. Manaktakla day ta iti trabaho. Ay! Sikabaw si Kapitan Enteng. Nakay ka nga agpaisaw. Angam, ay, samot kay man. Mayat san itsulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail, ngam natair ka. Ay, oo na. Ay, Kwaraw. Nayunam ti groceries nga itad mo kan kwa na. Itad mo ta may sabag. Ha? Alan, itad mo. Ay, makapabangar namin ti imbaga na. Orangan iti may sa abagang kail. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasiw ti karayan. Apay ngay. Kat no duamit nga mintinted mo iti day di abakait anang ibaga natair ka.
naragsa ka na karon. Ay, ingka manin gumatang iti groceries. Taing kanto ikantay ko na mga aday di balasyo ti karayan. Unan ah. Enjoy gayam ti kasto nga aramidam. Katuan may. Mala. Umuli kay di tuktok day di dakil abataw. Sa kagsala-sala ta ibidyo ka angkay. Naa. Ingka na. Ah. Siguradaw. Adun to ti agbuya. Alan. Ingka na angkay. Urahin nak dito tricycle ko angkay. Mapanak pa di bangkaw. Inak manghirwaray ti kwarta. Bangko. Una. Adan sweldo kiti panagbidbidyaw. Ay, mayat ano kasta. Tamangan tanto iti restaurant. Ken intan to makicindang kay. Aw, anday tanti ka ng tangkay. Ay, nagimasan. Ay, agbusugak ano kasta. Unang kail, sige lang. Ngam sa kabay na, agbidyo tapay. Ibidyo manin. Urepan na nga ibidyo. Kasta talaga ang kail. Mala, kumita ka dito ita ibidyo ka. Ala. Ay, kitama. No, natairak mo tlaan. Natayar ka ang kail. Sige, mangan ka. Ah. Agisak mul kay ti siday. Wen, agisak mo lang kasto. Ayos ang kail. Enteng, ayan ni Kwarog. Ada kamot dito'y paraangan anak kaindayon. Una. Ibidyok man ti bagbagik anak kaindayon. Ta ipos ni Kwarong. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayat tupay. Ay, alaman kiday. Agsala ka man dita nagtakdiram ta ibidyo ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan tapno da mo ropam dito ibidyaw. Anya nga iti isalak. Sige. Agkantak ta agsala ka. Ha? Sige Sige. Ang galing. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Galing ko sumayaw. Ay na. Ay, mayat Ay, mayat! Kwarog, nagbanglo dayta si daan alinuto yo Unantay, iso nga inawagan ka. Tadito'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Katuin tapno adda ka duwak nga aglutaw. Imbag ka pa'y, tanakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damat basit. Ay mayat dayta Kwarog. Ang damat basit masuswildo ka. Iso nga'y paranod kumot basit kadagiti awanan. Day tati mayat, close friend. Anya nga iti iparanod mo. Igatangak dagiti babakit kan lalakay iti groceries da. Ay wow, mayat dayta. Nasaya at launay, close friend. Oray basait kat makatulong ka. Takunada nga rod, saan mo abukudan ti pagsayaatan? Unantay. Tay kunada nga rutan, no agparanot ka. Agtultuloy matiswertikan ka. Wen, Violet, husto ka. Made ti agim imot, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka dito paraangan nyo, Mare. Ikan ka, iti si daem alauya. Naghimasan. Msigay, idisumpay laeng di tatugaw maray. Aday ta. Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadong ka. San kami payanangan, taur urayot jay sangput na anatang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisi na kaun. Ay apag iso, daytan ti si daen nyo. Apag iso dayta, kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapu dayta ijabalay ni Kwarog. Ado ti linuto da ni Violet. Iso ako na da nga umay kay kan. Ay imbag man, tanaimas ti si daon ni Kwaraw. Nagsweldo ngamin iti Facebook na. Iso anaimas ti si daen na. Ay imbag man, di pa'y agpabarato mo. Ay na Maray, umdasen nga agluto da itinaimas asidaan kat agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra kamay. Basila day ta para kinikwaro maray. Kas itinakunak,
Saan unay adakkel ti masusweldo na iti Facebook na. Kat umdasan apadigwan na ka iti naimas asidaan. Emot kede Nala, ingkakot yalis day ta sidaan. Taalaak mutlaang day ta malukong na. Sapay nagpintas day ta malukong na. Ay kukwa kun agraman day ta malukong maray. Na Nagsusweldo mo ni Kwarog iti Facebook na. Di gumatang manen na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, noan niya ti sawakan ka. Nabsuga ka. Oray siyak ba daw? Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto kano dakwaraw. Imbag pa'y ni Kwaraw, tagsusweldo gaya man iti Facebook na. Iso nga rod ako nak nga ag-Facebook ka mo. Tapno ag-sweldo ka mo. Tapno ka na yun anaimas ti sidain ta. Tapno saan ta maawanan iti bagas. Tapno makagatang akmod iti napintas a bestidak. Tapno makagatang akmod iti napintas a sirpungkaw. Ay nagadoki din nga imbaga mo na ya. Hala, si kalangan tag-Facebook. Ag-video ka iti posmaw. Diyan nga rod damaw. Si kakuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Agbangkaga langin na. Ay badong, kukwa talatan tumapapal. Iso akastoy latan ti biyagta. Tadi mo ammo tag-diskartay. Nagadulaki din nga ibagbaga mo na ya. Kawang mag, tuladom nga minani kwaraw. Diyak nga rod isem tag-video-video. Si kaano kayat mo? Diyan nga rod damaw. Ay sorsorwan. Si kati interesadaw. Iso si kati mangtulad kini Kwaraw. Tasyak, agbangkagak langay. Yaw! Tata ba daw? Anda ka kadidita kalapaw yaw. Oh, Kwaraw! Handa ditoy. Dumanon ka. Nagbaran na ya. Ay, Handa ka, may Kwaraw. undata. Nagpagnaak man. Mapanak ko madita bakil, tadita ka mapanagbijaw. Ay, mayat Ado tibakes dita, mabalin mo nga i-video. Undata. Ang sakbay ang mapanak dita bakil. Ibidyo ka mampay. Ha? Well, napintas to ti bijaw tata ba daw? Adun to ti agbuya. Ala, agtugaw ka dita kawayan at tugaw yaw. Ket umisem ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala agtugawak ditoy. Aw, kasta. Sige, umisem ka tata ba daw? Ngem, anya nga ito ipasimudaag day ta video, Kwaraw. Ipasimudag na ti kinakurapay. Ngem itilukudan day ta, naragsak lata ti biyag. Kastaya. Untata. Sige, ituloy ta ti agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban Kwaraw. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kail. Apay awan matulungam dito barangay tayo. Tanas kan adumayo kapay laang. Unag man ija ang kail. Taddaman no a pamilya ngagkasapulan iti bagas. Kasi damait. Di may sa pamilya. Naawanan da iti ama. Kahit saan pa ang makatrabaho di asawa na. Tamasakit mait. Na-depress ang kail. Aya, Ala, da kayon ti kadwak ama pandita bangir a barangay. imbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Unang kail. No sana buyain dagiti tattao ti bijaw. Di sana kumamot nga agsweldaw. No kasta nga raw. Nasken mat atumulong uray basit laeng. Alagarod, kuyugan ka. Tainta dita bangir a barangay. Ay, no kasta! Si kagayam ni Kapitan Hinteng! Ay, uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer ka mo't gayam! Ay, uwan nataerek talaga. Ay, Kwarog. Pagbali ng adwasa ko ti itid mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuhang kail. No kasta, dua ka banti itidyo kanyak! Ay, kuwatata. May salaeng. Ngamin, jay may sapay anat da, kat itid ko ijay balo di tabangir a kalsada. Kasta aya! San nabali tata? Tao may kayon tumanan ikan no agsuldo ak ijay pisbaw. Ay, katuan mala,
Katagyaman akmanan Imbaglangan taada interview abagas. Tanay, nasakit ito mengkaw no agtrabaho Oh, adto'y ti merienda yaw. Agyaman kami antay. Ay, mariknak mo ti bisin ka. Mabisinak mo't. Apag isaw, nagluto iti pansit. Ala, mangan kayon. Alam to'y silpon ko antay. Tay video na kami kinangkalamangan iti pansay. Uray panangan nyo iti pansit, i-video. Ay, ibidyom amin agaraw may banang. Talaga akas ti bragel. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. Oh, aday ta, medyo dumistan siya Oh. Ala, agsao kayon mabalinod. Ay, hello mga karils! Hilaw, kada kayo amain. Mangantayo iti pansit ngayon luto niyan ti banang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Agmerienda tayo mga karils. Ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak manan ang kail. Kat inak manan gumatang iti sardinas ken noodles ken dadumapay. Ngay paranod ko kadag iti kakabsat nga awanan. Ay, ikagumatang tagjutak iji barangay hall. Iso adi ka makuyog ita. Ni Violet ita ti kadwakang kail. Ala, ngem mano nga ti maksa iti sweldo. Kanayon ka mga parano dahin. Ayos lang ang kail. Nuawan dag iti viewers ka. Sa anak mat ngagsweldaw. Iso anas kin lang iparanod ko may. Mala, ituloy mo dahi tangar aramidem. No, kasta ko mati aramidan ti amin nga istambay dito yung kabildatan di. Ayos ko ma. Kumaa. Ala. May mayat dahi ta apaka kumikumam. Ti agsyat ka iti arak. Naimbaki di ata insardeng mo ti agsyat iti arak. Una ang kail. Ituloy mo dahi ta. Sana dakis. Nasayat dahi ta trabaho. Ala, Guarog! Ituloy mo ti kastangar aramidem. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapan ka agbarta. Ngam sakpay na, kaya't may mga nakablaawan, dagiti sumaganan. Da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and Family, Bernadette Malamog, Kathleen Villena, Ken Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo aming tita apo? Ala sige! Ditan, tinagibusan ti Sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Pagkay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inawis naktigayem ko a kapitan dita kabangi bang a barangay. Sa dino tinangawisan na ken ka, Inteng. Da kano kabagyan na ijibingay. Day, anya ngay kano ti aramidan nyo ijay. Da kano paskin adar ayan mi. No kumano adan ni Kwarag, di umay kuma. Day takot itatirigat na no awan ni Kwarog. Ang anya ka di apas ken dayta. Kanyaw kano? Jak pa'y ka nakadardar ay iti kong kunada kanyaw. Saan ka day nga adda aggangsa? Ken agtayaw no adda kanyaw? Kay isumit. Isu akayat kumuti dubar ay tapno makitak. Anyati ko nang badaw, aw-awisan na ka ni Kapitan. Wen nga raw, siyak may tinapili na akadwa na mapanaya papanan na. Sa dino ka no ayati papananyaw. Adayo ka now,
Ijay, adayaw, apasay, tibinggay. Na, anya ngay taramidin nyo ijay. Adda ka no darayan may. Anya itayin, ti ko na ni pare, hindi nga darayan mi aya. Na, Nalipatak mo tayo. kay bagbaga na, nalipata maon. Jay, aramidin da ngay, ijay, no, dapas kenda. Kas kumay jay, ibagbagada, panagyaman. Anya ka di itayin na, jay. Amangan no kanyaw, ti kayat mo asawan. Ay, Wayne, kanyaw, tuyang. Ay na, nagmayatan. Kay, mapangka. Diyak nga rodan mo, numapanak. Kasla, mabainak, Mike. Anya di na damag kaw apangaw-awisan ni Kapitan kanika Badong, Maray. Ay inawis ka no ti gayem na. Mapanda ka no ije adayo apasat ti benggit. Dayta nga raw ti bagbaga ni Badong ko'y dirabi ay. Kuna na amabain ka no amapan. Nay, apay ka no amabaen, Maray. Uwan mat nga agpaiso, Maray. Amangan ka no nga main no opisyal amin ti mapandumar ay iti kanyaw. Saan nga opisyal amin ti mapano kasta? Imbitado amin. No adda ko man ni Kwarog ang mga sikaso kadagiti dingwen may. Ay, kayat ko kumamot ati mapan. Ay, kayat ko ti agbuya kadagiti aggangsa ken agtayaw. Ay na, mayat nga agpaisak. Diyak pa'y nakakita, wano nakadar ay iti kunada kanyaw. Ibagaman ang mapanmot ni Pari Badong. Tapno agdamot kaduan ni Inteng, marituyang. Inta ka di matla no bigat, paray. Ay, intong bigatin da, jay, paray. Ada pakiluganan ta. Inta ije ka bang apuraw. Ta makilugan ta itilugan ti gayim ko. Kasla mabainak mo ito, paray. Awan mo ngamin ta, mamuk ijay. Managbabain kan tubit. Inta ka din tapno adamat kadwa may. Umyan tayo ijay, aya, paray. One night laeng. Agbuya tamat iti sala, dagiti agsala iti tayaw. Nalamin sa amit ijay, paray. Una. Magala kay tinapos ko la jacket ma. Bagkay, saan ka nga agkuti murmur ijay. Ay, kumaron tuki diti sakit tirayo ijay, paray. Itugutan ka iti agas tirayo ma pare. Aya, ay, alimang nga ron, paray. Tapno, di mumit ko na. Umayak. Kasta man ti kayat ko kan ka paray. Di nakpaayan iti kidaw ko. Kitaem, Inteng. Inton adda kayo ijay, saan ka unay nga aginom? Apay aparitan nak nga uminom. Kasano no mawawak. Uminom iti arak ti kayat ko asawen. Di da kanumot agiserbi iti arak ijay. Tapay kanwa, ti adu. Ay, uray tapoy tamakabartek met. Sapay no mabartek ka kat mangibabain ka. Tapay mangibabay na kung kunam di tamat. Sao ka asao no mabartek ka. Dagdagulitem ti ibagbagam. Kas kala nadadael aplaka. Saan ba't adong mo? Anya saan? Kat no kasta ti ugalim no mabartek ka. Kas kalamang hamhamon iti kalabanam. Intun kuan ada ng kabil kan ka. Apay ko maakabilin da kat kapitan ha. Ay, saan agaputa kapitan ka? Kat di da kapatulan. Mapan ka kadimot iti awis ni Kapitan Badong. Ay, saan kuman nang pinilit ng mic. Apay, anya ti di mo kayat aya. Ay, mabaina nga raw. Kan sa nga ili kami mga minijay. Tuyang. Apay kumano sa nga ili kayo. Tao mo't ti madanon nyo ijay. Saan nga mo ti kababalin dagiti madanon ijay? No saan kalakat nga agaramid iti maday. Di da kaan anwon. Sa bagay mo ti diya. Kinsapay naglaming ka no ijay. Ay kumayat tagpalamiis ka mo't ijay. Ay, madanaga na nga raw, taday to'y rayuma. No agsakit nga ijay. Imbaga magkida ni parenteng nga mangitugot iti agas. Anda tayo dito yung destinasyon tayo, pare. Makitayo ka di, jay ang tiagas asok. Uwan, pare. Ijay ka di ti papanan tayo. Uwan, pare.
Magnatayo lang di ta atin doga nakabitin arang tay. Nagdadakkel kit ababalay iti bakrang ti bantayan, paray. Kaslamod matulig dagita babalay. Sana matulay dagita pare. Nabayag dagita na babalay. Ngam saan damat na tultuled. Itay garudain. Magdatayon di ta ko nam arang tay. Ay, mamakak amag na dita, paray. Ay, agkuti-kutin sapay day tarantay. Nalagdaday ta pare. Ipag nadapay di ta te motor. Ay, mabuti nga laki di ngagmotor di tarantay. Adda kayo adwa di tao, ita pinanawan na kayo matyasawa yaw. Pinanawan nga, ay na, agsublidan tumutlaeng, maray. Makasangpet da nga ta. Ang mga nuada pangawisan da kadakwada. Kasta nga tamaray. Ay, anya ka diti pakada ni Kapitan. May salaeng arabiida kano ijay. Ngam no nga ipasyar da ida ijay. Sa tino kano alugad yan pananda? Ay, ijay kano, kibungan. Ay, adayo kano ijay. Ay, jak pa'y nakadanon ijay. Kaano nga tamot ang makadanon nak ijay? Anya tukar dayjay, pare ansot. Gangsa kan sulibaw day jay pare. Day tatito kartiag kanyaw. Ay na, makabuya mo langay ni ti tayaw ti kanyaw. Intay nga din nagbuya. Ngem tumawat tayo pa iti makanta mabisinak. Talaga pa kananda dagiti agsangpat iti kanyawan pare. Husto nga ta mabisinak. Sika pare, di ka kadipay mabisin. Ay, medyo mutin na, pare. Amo ka mabisin kan. Ang mabain ka la amang ibaga. Ay, sigamot, pare. San mo ta? Saan kan nga agbabain pare? Agkumpare taman. Ay, umali kayo. Umakayo tamangan tako. Ay, umali kayo, aday. Tagyaman kami, ta mabisin kami. Nawaday. Mangan tako. Naisagana ut din makan. Kayo, si kanon nyo isa. Adoy lokto. Mangan kayo taamuyak si day. Ay, unay kiti si daanay. Nagdadakkel agar ti karnay. Kasla binalasig, pare. Mangan kalata pare. Day tate ko na da nga wat-wat. Nagadumot na ikabil iti pinggan kaon. Ay, saan ko maibus aday ito, pare? Mabalin mo nga balkotan nga yawed. Mabalin mo mat nga iluto iti sabalay nga potahe. Kasta ka, day. Ay, iyawid ko day ito. Saan ko maibus, pare ansat? Ay, nagkusim kat pare. Nusak akit kanak amin. Idulin ko iti unag ti buksit ko. Ta amangan pa ino mabanglis. Ay, saan mo una ya, pare? Amangan no mabigla day ta dyan, mau. Ay, sus. Mayat budiga ti tiyan ko pare. Budigero ti tiyan ko. Awan day ta kontra-kontra akin din. Ay, nasaysayat mo lang ti aganda da, pare. At data iti sa balya lugar. No, nakdeng kayo ay nangan. Ay unta ko adis di. Man puyat ako si man tayaw yaman ang sa. Anya ka no pare? Intayo ka no agbuya. Idayan ti agtayaw ka naggang sa pare. Intayo man nga rad. Pirmi ay busog ko. Ano tikinan ko? Ay, ano'y tapoy adis di. Ay, man inom kayo. Intayo ka no uminom iti tapay ko kumparay. Anda idayan ti agtatayaw. Mayat manin no ada tapoy nga inumahan. Mayat ti panagurnos tikinan. Ay, san mo unay man ang titapoy, pare? Ang mga numabartag ka. Danag mo na ya. Basta sobre lakit di mayat. No saanan sobre di made. Mayat ti salada, pare. Apay nga daulas ang naisad ay iti abaga ti agtayaw, pare. Mo pa ya.
Artina. Siguro. Ay, saan mo unay pare? Napartagkan. Kakaisuna libre. Pwede ka uminom ano pwede? Pwede to. Layos ko naman. Pare. Interior ka pa Kita, kadamalpas ti tukartigang sa. Ipasublat da iti sa balya tao ti ulas. Isumot ti sumublat nga agtayaw. Kita no ipasublat da kan gati ulas. Dasi ka ba ti sumarunong nga tayaw? Ay, si putak no agturong tinakaig kami ti ulas. No umay di daw, ay pumanawa ka. Yak ang butag tayaw. Agtayaw lang, you do not know. Simple easy. Nay. Umayan dito, tinakaig kami ti ulas apag tayaw da paray. Ay, pumanawak pa'y paray. Na. Nagtakrutan ni pare ba daw? Itaam ni pare intay, pare ansat. Ison, tinangyawatan da ito ulay sa pagtayaw. Kita ang tamano, amo nati agtayaw matlaak. Kita ama pare. Agtsatsatsamot na nakaunat na takyan na. Agtsatsa ka agtayaw. Nagmadi nga kitaan. Nay. Sapay kasla matulig. Gapoy ti partek na. Ibidyok man ta, ipabuyatakan ko no saanan nga nabuertak. Ay, nailaki din ni parenteng. Bidyo. Inggaraw ti sa balya tayaw. Step ti tsatsa ti tayaw na. Abualan naman ti makirikos. Kadagiti aganggang sa. Uray no matmatuang. Ay, dandan ni manan malpas ti may sa asala tayaw, parian sa. Ipasublat da manay ti sa balay ng agtayaw. Ay, umadayo tadyak kaya tagtayaw. Saan ko nga amaw? Ay, umalik kayo, aday. Tamangan ta ko kasi. Ay, parian sa. Anya ti kunana da ito'y kabsat a babae. Pandangan ka numanan pare. Kayo, aday. Tamangan ta ko. Ay, nakasagana at din makanya. Isday, dakdak kaya lamisaan. Umoy takos day. Adoy makan si di aday. Kasto'y magayam ti kanyaw. Mangan, aggangsa, kada agtayaw ti tataw. Sapay panay karni ti masida. Apay awan lakit sa balay. Kasta nga talaga ti kanyaw. Iso mano ababoy ti maparte. Ay aga sumut gayam ti magastos ti agkanyaw. Ang naragsak dalata. Oray agasto da ti dakal paray. Ngamen, panagyaman da iti apo ti kanyaw. Ti daduma. Iparano da ti adda kadakwada. Tayo ba't pumidot iti kanin tayo? Kukumpare. Ano ti nakadiso? Nakargaan iti. Napoy kan nagdadakal grete karne. Ay, paray. Paunaan tayo pa'y dagiti nagadungaw beng. Apaya paunam. May bisin ako. Mala, no kaya't mo ti makilinatlat ka dagiti ubeng, paray. Sana balay, saan mo't maibusan? Sana deta may busan. Gusto kong kumain. Minka nga ro din, paray. Mga lakto mo't madamdama. Nangaro din. Mga nakpayman. Kakaiso na libre ti nagadado ang makan. Ay, unay ka ni parinti ngayon numabartak. Awan babay na. Nagrawit pa'y. Saan mo takasta no saan na nabartak? Dandan ni siguro sumangputan da badong kan Kapitan Maray. Nalabit, mare. Idi kalman pa'y laag met ipapanaw da. May sala arabiida ijay. Saan ka di ano adda kanyaw? Addawat to Kasta met ti amok. Jak ammo ay dyan na pananda no adakas jay mat. Saan nga agpapada Maray? Ay, jak ammo, mare. Maamuan tanto no sumangput da Maray. Ay, no awan ti kabagyan ti gayam ni inteng ijay kibungan binggit. Ay, saan da kumaan nakadanon di ijay? Anya ka di ti pagbibiyagan dagiti tattao ijay Maray. Agarden.
Agmula da iti sayute. Makasarak kay jay iti agduduma amula. Kas kuma iti repolyo, patatas, kaduan na agmula iti sayute. Kan aminin a produkto iti garden. Ti kayat kumare ka day tay birde. Jay brokulay. Kan tay puraw, tay cauliflower. Agpada tangarun no kasta amaray. Ay dagitamot kat ti kayat ko. Apa yan, paray? Ngirsi-ngirsi kamot na nakamulagat pa dagiti matan. Nagsakit ti tiyan ka. Ha? Sa payandagruar nga angin. Ay, madi Yay. talaga. Madi ti marikna ka. Masakit. Ay, day tanday kon kunak, paray. Nabiglan, day tatyan mau. Sa pagbiyahe tayo, itadayaw. Ay, baglaki din ta private nagluganan ta. Kanayon ko aparaan ti lugan no kwa. Ay, no, ang sakit. Ay. Esas. Ay, nagrigat ti kasta, paray. Numapan ka nga miniti adayaw. Tanangam mo't ti panangan mau. Kanusan nga kukontra. Saan mo nga min ama nagkontra ti tiyan ko ka? Ay, apaw. Ang kapay nga rin na dyan lugat. Ang kami kanong mangalay, ti broccoli, kan cauliflower nga yaway. Ay, ila ka manak. Naijak mo, mabalin nga umahitan ay agkapsutak. Aray ko, aray. Sa pinadagsin mo nga rin na dyan, paray. Kan medyo adayo ka na, ti garden na pangalaan. Ha? Basit at mawid ka. Basit, ti bingay mo, paray. Ano sa kun ati basit? Nasakit ti tiyan ka. Diyak mo umay makaala. Sayang, anay. Mala, panawan na ka pa nga rin dito, paray. Ang kami mangalay, ti cauliflower, kan broccoli. Ano nagtanang ako maiti panangan ko kan panaginom ko. Saan ko maakasto tinapasamak? Nakapanak ko mamit iti garden na pagalaan da iti natnatang. Sayang, jay tula itendan at ibingay ko. Tadyak met makaimay. Ay na, Kapitan! Noing ka makidaya, tanangem timangan. Tapno saan nga agkontra, iti tiyan mo. Ala si Jay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangat. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, si kamagaya pare ba daw? Ay, wag. Siya, paray. Anya nga iti good news ita. Anya, good news. Bad news, kuna ma. Ha? Imayak, tagreklamo aking kaparay. Apay ngay. Apay nga? Nasakit, tinagam ka. Apay ngay, asaan na kami ngayon nayon, kadagiti listaan, dagiti tupad. Ha? Masapol ngay nayon mo tinagan mi akin ituyang ko, paray. Tanusan, agiskandaluwa ka talaga. Ay, sige. Don't worry. Inayon ko tinagan nyo itilistan. Masiguradom ka di mulaan. Akaraman tinagan ta iti listaan dagiti umawat iti nasao at tupad. Wait, tanusan, siltokak timoging ni parenteng. Ay, nasayat nga raw no kasta. Sana mabalin nga, wan mo maawat ta kwarta. Ay, kano gayam nga iwaras dati kwarta. Diyan mau, tinasayat, urayin talangay, no kaanaw. Sige nga raw, tinaskan at damot maawat ta kwarta. No kasta. Inayon mo tinaganda pari badong kan marituyan.
Wunin Tao may da ka agreklamon. Anya? Nagawan ang babain da. Amo damat para laang ka dagiti marigrig at ti panagbiag na tinakaipayan da jay atupad. Manungamin ayat ti kwarta a maited iti tunggal may sa tao. 10,000 pesos amin. Da. Medyo dakilin Isumot lagayam Iso apaginteresan da. Pag interesan da pay laang, idinto ta saan damat amarigatan iti panagbiag da. Ay, wen nga rod Adamot bukod da alugan. Dakkel mo ti balay da. Kan, adda pa'y pagtagilakwan da ijay ilay. Nairaman kakadimot kadagiti kalugaran tayo nga adda tupad na kwarog. Saan kagawad? Uray siya, awan. Sa anak ngamin akaraman kadagiti maikan. Swerte nga rin tatabadong kanana tuyang. Tadda tupad da. Ay, tapno ammom, may saakmot kadagiti umapal kadakwada. Ha? Uy, ado kami nga umapal. Ngamin, naikanda iti tupad. Idinto tawan kada kami. Agpapada kami matkat iti kasasaad nor arigan. Ay kating kaya reklamo akin yung angkay. Mabainak mo't Kagrunaan na, may saak akagawad. Ay, Gusto kayaw. Iso asaan arumbay nga umapal kayaw. Ammom inteng, ado ti mangibagbaga. Apay kano nga inraman mo da pari badong kan marituyang iditupad, kat nasaya at mat ti panagbiagda. Saan ko ida nga inayon Apolos? Ngam umay da nga ron agreklamaw. Ay kat di mo kumalatan in kaskaso ida Amok ano jackpot gan ida? Mapandamanan agreklamaw ije opisina ni Apo Mayor. Banag adjak kayat. Amo meten ang nakababain ti kasjay. Mayak paray, takayat ko amamuan, no kaano mi nga ta maawat ti kwarta may. Na, No mabalay, saan da kumamot abay bayagin sagbay nga iwaras dati kwarta. Agtrabaho kayo pay. Anya, Amin kayaw nga adda tupad na. Agtrabaho kayaw. Agdalos ka dagiti kalkalsada iti masakupan ti barangay. apay masapal. Masapula. Iso nga agsagada kayo kun ni Marituyang. Tarugyan nyo inton bigat ti agdalaw. Irigawd. Tanasapat ang imay. Rinugyan daadagos tinagdalaws. Agamjak makita ni Pari Badong Ha? Nay, rinugyan na magaya mo dinagdalos dito paray. Si kalati maururayan. Ay, pasensya ka na. Nalado kami paray. Naladaw kay lang harudin. Umisim-isim ka pa'y laang mat. Darasim! Ay, mabit lang nga paray. Tamang kita pa iti mabalin ko pagparkingan. Ala. Yung kay parkingan tilugan mo. Tagtrabaho kayo. Umay kan abadong. Itayak pa'y nga agururay kan ka. No kaya't mau, si kalangan ti mapan nagdalaws. Anya, Iturog ko langin dito yung nagtilugan. Taurayak amalpas da nga agdalaws. Sa akto matagawid. Kunwaray, siyak ti kapitan ita. nukas ta nga raw. Dito yak matan sirok ti dakkel akayo nga agilad. Kan agay ayam iti cellphone ka. Siyak mo ti kapitana ka na. Bayam, tay suda ti agdalaws. Kabailan da dayta. Naruamdan. Ngaruda, padasan taman mo ti kunwaray. Kapitan ken kapitana. Pangaldawin ka kadwa. Dawin tayo kidaid. Gustawn! Unay ka dahi tapanagdalusan na ya. Agawin tayo kiday. Mabisina kaun. Kadwa. Mangyag ka no da chip ko arog iti makan. Iso nga orayan tayo. Takalpasan namangan tayo. Ituloy tayo ti agdalaw saging gayton malam. Anya, kunak man nuhap nila, hindi pa nagdilas. Ngaron Saan? Sa nga pulong aldaw ti panagdalos tayo. Ay, una yan. Nalabas mo dahil parang parigat ka tayo ni Parinteng. Sakbay ang maawat tayo, kwarta tayo. Ay, kahit anyangin nga rod ba daw? ay, manusan to yan. Agawin na kiting.
Nagkunamay sangal daw nga panagdalos, Mike. Nagsubli ka mat adagos enteng. Kompleto ka di mat laeng dagiti na panagdalos iti kalkalsada tayo. Kino inuray ko pa da pare badong nga imay sakpa nagawid hak. Ay, di mo lakit tinulungan kan indauluan dagiti na panagdalos. Ay, masurunak. Isu api manaw kami kanikwarong. Taapay, amasurun ka. Kino agreklamo mo da pare badong. Kaya't dati umawat iti kwarta. Ang nakakutsi da nga imay. Hay! Ay, di pa'y agreklamo dagiti daduma. Adamot gayam mabalinda. Ngam apay ana inayon da ititupad kunadan to ah. Ay, day tangaron. Masurunak. Apay nga atal-talo kayo, dagol. Nagawid damot ngaminan, kapitan. Na, asino nga itinangibaga nga agawid da. Datatabadong ka na natuyang. Imbagada nga umanay ti hapday a panagtrabaho iti may sang aldaw. Asino ti kapitan nyo? Siyak, wano ni Badam. Siyempre, da kayo, kapitan. Isungarod a nagbati kami ditoy. Talaga alo ko day ta pare badong ah. Kinapudno na, saan da apulos a nagdalaws. Naggigyan ni Tata Badong iti uneg tilugan na. Na, kastagaya. Imbaw nak dito ni ang galindang. Nga ibagak kada kayo, hulday ti panagtrabaho. Anya. Hulday ti panagdalaws. Saan kat nga hapday? Mangrugi ti alas 8 ti bigat, aging kat alas 5 ti malam. Aya. May sal daw ka daw. Saan akanaw? Pudnaw tinakunan ni Uncle Inteng. Iso nga agtrabaho kayaw, itilas od ti nga pulong aldaw. Aya. Ay nagadungal daw. No diyo aramiden day ta, diyo mat maawat ti nga 10,000 a pisaos. Agyaman kayo ba ya? Tanain na yun kayo itilistaan. Anya. At nakadidita ni pare Inteng. Kankwaraw, dagal. Awan da ditoy Tata Badong. At damot sa bali a napanandang amin. Sige. Isurat mo dito notebook, tinagan mi kanina na matuyang, dagal. Wain Tata Badong. Ken ada ka dito siya nga aramaten yung agdalaws. Ay, awan na. Bumulot kami. Anya? Kun may saan kami magagdalaws? Ha? O may kami mo lang agpacheck ta attendance. Ha? Kun agsubli kami mo lang, tada papanan may. Anya? Balbalagan ka dagol ah. Di mo ibagbaga kini parinteng. Sige, Tata Badong. Tinapay man ka mainom maray. Mabitlaan. Oh, adtoy. Agyaman nak mari ah. Dito kami pa lang tersina mitang agistambay. Di mo't agdaldalos kayo amin, di ta kalsada aya. Way, masadutak. Masapol pa lang kami ngagtrabaho kami. Itinto ta saan mo't akwartan ni pare inting ti alain me. Saan mo't kat a kalsada laang ni Kapitan Enteng ti kalsada tayaw? Wen Apay nga main ana inayon kayo ititupad. No diyo mo't kayat nga agtrabaho. Saan kayo matapobre? Ay na, pobre kami mo't amaray. Nya, kalaki din na ya. Pobre ka di matikastang ada kotsina, dakkel ti balay na. Ay, katswerte kami ah. Narigat yo ay mawatan day tamaray. Anya? Kasta ti aramid da pare badong. Wan, Kapitan. Isurat dala ang tinaganda iti attendance book. Sa daumay dito tersina kagis istambay. Ay, pudno day ta, kapitan. Na, Saan da tumulong iti trabaho? una yun. Ay. Makita da noon niya ti aramid hak. Masurunak. Ay, kapitan. Diyo ibagbaga nagipulong ak. Doon pure. Ay, un gayam. Asino pa dagiti umawat iti tupad kada kayaw? Nilan daw, kapitan. Ay, Intrabahwak laeng kapot may sa disable. ay, no kasta. Si kalangan ti isukat ko kani pare ba daw? Iyag mo day attendance ba, parinteng? Ha?
Ta ikoreit ko mo tayo, tinagan ka. Dua kami, kanituyan ka. Ay agawid kayon. Ha? Hapay ngay. Karaman kami mo ititupad nga nagtrabaho. Ay kas na kunakaon. Agawid kayon. Ta kitaan may. No talaga mabalin kay ama inayon kadagiti umawat iti kwarta. Anya. Kit no nagpirma kami pa'y kanituyan ko paray. Ay uray. Adaw dagiti makaibaga adi kay pulos timulong ang nagtrabaho. Wano nagdalos iti kalsada. Wano nagpidot man la kuma iti basura. Anya. Di ko na yung siguro. Di da ibaga kanyak tipod na. Dasayaat mo, tainted da iti sabali ti tupad nga agpay kumakadakabadong kan marituyang. Gunggunada Nagkuna nga na mainayon da. Idinto ta damot mabalinda. Saan da kakasya talaga? Akas kadagiti daduma dita. Kasano nga men ang maanusan dati agdalos iti kalsada. Kat di da pa'y napadasan tinakipordiya iti may sala kumangal daw. Puno da ita. Tila ang kwarta ti pagintirisan da nga alain. Ay, di dala mabae. Kasano nga idaytan ba daw? Imbabawi ni Kapitan ti pan nakainayon tinaganta iti listaan ti umawat iti tupad. Kasta nga ta. Ay, mabwisita ka talaga ti kastoy abiyag. Iso kumapay apagpuunak iti sugal ti maawat ko. Ay, di mo man pa'y panunutin dahi ta sugal tuyang. Nagsasaruno nga main ti pan nakaabak kaw. Anya. Masapol amapan ka kin ni Kapitan. Agpakpakasi ka. Kasyan na nga ta ni parentay. Ay kat padasam lata. Nasaya at met no impasam iti sabali ti tupad nga agpay ko makadapari badong kan marituyan. Ay wala, ta masursurunak una yun. Day taterumbang. Tapno saan at tumulad dagiti dadduma. Ay day tagarod. Talaga nga adda kano dagiti umapal kahit. Ay kasano adi da umapal. Kat no saan damat amako na a pobre. Ang karaman dakit din kadagiti pobre amaikan iti tupad. Angkail, ito ni tata ba daw? Kaya't na kayo ang makasarita. Anya? Ay sige, pastrekam dito eh. Ay, pangasim ka diya pare. Makunamot a pobre ka may. Ay sumardeng ka man. Pobre ka dyan. Wala kang hiya. Ayunay kan pare, awang kwarta may. Iso nga. Ay anya mo day tanga aramidin nyo nga eh. Tupad para kadagiti marigrigat. Wano makasapol iti tulong. Iti kayat yaw. Agawan nyo pa'y laang mait. Ay. Agawan nyo ida. Ah, Hindi kay lamasyan kadagiti pobre. Ay, agpamarang kayo pa'y laang a pobre mait. Ay, agaam mo tayon, George. ay, kwa pare. Kastoy nay. Imayak ta agsurya nga ruday. Pixman. Dinto maulit da ito yan pare. Sige, suri mat kada kayo kan ni Marituyang. Agam rumbang laang nga agsuri ka. Kahit pangasim mat Di yo kumamot paginteresanan dagiti ayuda. Wano tupad ang maipaay ka dagiti agkasapulan. Pipya kada kayo Ta makuna nga addaan kayo. Ay, pakawanan na kami kumana pare. Naamiris ka, unti madingay nararamid may. Nasayaan. Ay natatabadong ken nanatoyang. Adda lang aruden mabalin nyo itibiyag. Ngam ibagayo pailaang amay sa kayo a pobre. Tapno laang mairaman kayo nga umawat iti tulong. Maditi kasta. Tapudno tinakunan ni Kapitan, akas laag agawan nyo dagiti pobre. Iti tulong ama ipaay kadakwada. Imbes kumakit at tumulong kayo. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlig. Ken iti direksyon Virgie Pugley. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangag.